Ka election banjir UMP syaka Lok Sabha kanong Lasham Snam Arhaja Arpausau, bat ka United Democratic Party ka wen ki seng riulum baklan haka jela, kalapan krek bha banyakun haka ni ka election. Katkum ka thamai khubor layo jingtip baki don saungut ki balala banyakni tiket, bat kini ki kentop yo ba polling do ubade menteri sorkar, bat working president ka UDP, u general secretary u Dr. Jemino Mautho, u vice president ba proses di Saukmi, bat u CEM barim ka HADC u ba Titosstarwell kain. Kat ba Natura Parliamentary Constituency, ka parti kadang yet yaki beriu babiang. Nong ilam kopin pun kan bank kapoti nang ba kali ka ngisi kan ro lacan lakini ti kita kan ti kan kapoti pi ke jun makanya kapati ngakan kumni tentang berbol aju bro ya kene ba berbol ka jinla ba ka jin kot jong kapati ban poi hadu nyuput mementa kasi ngala on ne ba kadai lang ba ka jinga te kan na ki senior leaders kapati kinong kesan na kapati ba kum tatatan na kapos ni judon ki jinga kedo ki jinga lang ki meeting ba pe ki graduation ku senior leaders kat dia kapati ban oman su ya rak marwe kalau ke ba shen jing ba kalau ke bom na ban no ni don kam ni ki hot ban ki member ki ba don ke commitment na kan joki ya ka ban nya cha kama ndai ke ban ni la pasang ban ya minta ki la ki southern duna southern duna ke ban ni la kilo dia kapati ni la ya ka ban long ya kapati ku bakalong hado ke kelima nang ni sekemat ni dang dot ke kut jumut na kan jongi ba ngin nang sen klan cucu aku beri bapa pati tiki don bon kilinti bar ki kom tekam ki don bon ki mat tekam ru ki bangin haban sim na ka banta kebet kebiang jong ki dang susong ba joka state ju bo ku mong ipeng ye ga UDP ka duna ba ka yang kerasun te kumnu la kanu la tinti itu kan pat no kerasun kamduna itu no la da ka vote share jungi ka cross it maila. Is there any separate identity